One eternity later. Na thila emo mi mal thila ko ni se computer man mo taka on mamo chang kan ne kan on lock thelo thina desktop a alu hu pon ma computer te kan hong thelo pa kan thil se to kan bala chu thelo thin ni kan computer mo tu ka computer tha kan mamo ma vai ti china an ni lo pa thil ho te ni cheng sa ni khalek seng in computer kha alle tam thin ati chak theya boina kan on sei don ti chuan chumi ti Vietnam zone in i5 third generation something so pa release to le i7 11th generation ni kum masa developer release chakbar polania chu kan non khai khin dona arual windows kan lo tanga tin software te kan thun don bo a chak jok tu ro kan ngai sa tu chu ni kum masa chu ko khania kum som don ni thaw ni ma se a chak jok re hem a tha jok re hem kan non dona kan clear ho nga voina kan non sei tu voina kan en ho tu hi kan zo mani chuan in computer pop nei lang ma kan son video kan be se ya kan video toy te hi uluk takin mi kan sabdon nia hei hi i7 kha ni ya 32GB RAM kan man lo na chan chu 8GB kha cooler lian le tu ko vai na leng lo ni i5 fa hian 8GB RAM che kan mang do na ma se 128GB SSD kan mang do na i7 a hian gaming motherboard kan manga ma se 500GB hard disk kan mang don man lai kan manang chi tu thleng pon kan lak mang thowa i5 zo ka hian kan pen drive fa son windows kan da sa a image kan pen drive hi USB 2.0 ani a chan chu motherboard in USB 3 support lo wangin ti chuan helama hian kan pen drive hi USB 3 ni a motherboard hena support a hard disk po hi athar lap thil danga enga ma la man lo ani veilama mi hi i5 tu ni a dinglama mi so i7 ani kum so mane thau kan ti to kha tuna windows arwalin kan lo tang eta kan mu chu 1% atong 5% in car hi i7 hi sake mawangin i5 SSD mang hi aron ni rual thuaka aron phave thina ma se tuna minute thum apel to a i5 SSD mang zo hi ani na load zo trap me o a image tang pui chu a load zo ta dera i7 chon la ti be lai lai chaw ni minute som ani to do na i5 zok hi third generation zok hi windows load chu zo ti ti der to minute som pani le tema windows a load zo a desktop a load to i7 zok lang hak mek minute som nga ani to a tuna hian ala zo chi lo i7 kan lang hak mek minute som nga le pathuma desktop load beta i7 24GB RAM ka ti chuan drivers kan han load ve a load kim thokat to a an restart chak dan desktop an lu le chung kha kan en do na arwalin kan lo restart leang i5 zoki second som ni bor vela zawa i7 hi lamuang khop mai minute khat le second som thum do na windows hi aim restart zo kan ti theng Microsoft Office 2013 kan thun le do na rualin tapo hian operating system chung ani to a i7 hi chak be to tura kan ngaya atlang puin aron ni rual chauchar chara nin moi to khop mai minute ni dona chuanin hen line phat zela line ang zela ma se minute ni le second som ni a hianin aron zo ti ti to a i5 zokhi minute ni le second som thum pani khanin a zo ni i7 hi minute ni le second som nga pathum vel han aron zo ve
tuna test ti thum kha kan zawa kan lo en chuan i5 kha a chak zawk zel ani na tinge i5 kha chak zawk zel kan ti chuan a upat zawk wang ani a IOU te chu mizo pon kan in tira IOU pa te za themin an thu te ho in so po ro ti kha an ti ben jang chuan ni computer a cha chuan te khan ni lo a thar kha chak zawk zel thina ma se tin chu ma chuan na tinge i7 kha chak zawk lo na chan chu au te ni an tang rol pu lo ani kha hard disk pa ngai hian man lai tang kan man to man lai ti ve khang la la tu ma tang kan man to chin hard disk hian data transfer rate hi 160 MB per second an ya chu second khata MB za somruk transfer thei dina ni hei ero hi chuan second khata MB zanga somnga transfer theya second somruk ve an puntila za somruk mun somruk le zanga somnga mun somruk chu second somruk chung chuanin GB somni le pathum veri nei thau man ta ni chu second somruk chung le po nei thau man le tu ta ni chu wang chuanin i processor po poimo i motherboard po poimo i RAM po poimo a i thil da thatna Windows install na games install na i va khoi zum doi lu zum chuan a chaka ngai ni hard disk chu apoi mo tho thalak te movie te da na tangkaya kan office files te da na tha la thanu tu aman pol dom zo 500 GB hi cheng zakua tanga sa kha zanga veri na amazon ate oma 128 GB SSD hi sa kha tanga sa kha zanga in ka te ni ma se chu leila nangman Windows install thiam lo ni pon technician te kola technician te na SSD a hian Windows min install sakro tingat la ti chuan i computer kha hlui deuh to po ni se tuna kan muang khan a chak pha ve don ni laptop inaya i buai ni kon laptop a eng laptop a po hi aman thea hetiang chi lo deuh SSD chi ni dang lo ma chu po chu nakina video danga kan lo ran soi le nga kan ato dara chuan SSD hi amana to lo wa mitin ban phak po ni a computer nei te ni chuan SSD hi nei la ate de wiki ni pon a ai sang de te pola home page la 1 TB 2 TB thang te pon home pe kani chu voina kan soi te tong ni sela kan channel milo en sakawangin le kan video milo en chu sakawangin kan lo me amaris.co.in hi Mizoram Electronics hlui le tharzor no website ha saver ani a kan bungra zong hi warranty on back nin arin tlak ani kan YouTube channel minlo subscribe sakla kan video ste khongai minlo like sakin minlo share sak vek ton ya amaris itan mizo de tan ile in lo ingi de ti ka soi zo vek to ha soi tu tang po kan ni to kali in zir ve le te lang ai iman le me iman lo ka amaris.co.in han kan website ta kan lu la contact ka an hing le email type lu la message a atok thank you and ti ziak la chuan pen drive hi 16 GB thar la ki i dong thut me the nia chung kan bo don i ba nei wiang mi dai na en khen ve chu nang mai dong bon ti na